yimwe na n'abazire imwe mubanje abazire sente zanyu za ranchi za sente zanyu za test konka abana tuba kubabinga tukoze babana aba tubarushuwa endagano y'uwakuzire. Mukuru w'ishomero owakwatwa ni Dennis Akatukunda oliyo mu myaka nka 80 akacecekera izoba oliho muhezi wa RDC omu district ya Rukungiri yahurira omuzire owabana yetombwitwa ngo abana be nibashomera ayishomero Elia Karuzije Primary School arikwetombwitira mukuru w'ishomero ahabukwanga ngo abana be batakore bizamu ebyo kuhendera etamu ngo kandi tabase kubagambira enshonga ahabwenci ngo kandi n'omuzire kwagire omu office arikurira nikwe head teacher ningashi mukuru w'ishomero akamubinga ariko kugira ngo abana be babiri batakahirize kushashura fees zona bamukwata abwenshonga yo kugira ngo akabinga abana umuzire no yashishurire sente yagarka yamwime bizamu kandi nesente zikaze yagarka ziyashishurire gitamu yazikwata ngo nizitamu rukwisha nezitamu yenyuma kandi tamu yenyuma abana kabinga tubakora bizamu no kushuma tubashuma hatkibizire gitamu bashuma kubaza kuyagarika yababinga uri muziri yakwate sente yashishura zawe uriya yajyata ateze niza kuzikwata leta mu yawiri. Uriyo muhezi wa RDC yagira ngo president Emirunde Minji agume nacoreka muranga ngo tari umuntu nomwe oshemerire kubinjira abana fizi ngo bitu abazire bashemeye kugamana bakuru b'amashomero ari kugira ngo gunatekwa kwatwa okugira ngo abase kuba eco kureberaho aha bakuru b'amashomero abandi abinomuze ogo kubinga abana ishomero. Education Act kiria na nindagano zo bakora na namenata namba zagati yabona n'abazire baziteko mukora konka ba headmaster mukoragane na n'abazire ngiri murakoragane nabo konka umukoragana kwanyu ataba mu kubingwa ku mwana so ba headmaster barumba turari no kumeka ngashwa korongo yokoragana na n'abazire bawe muzo muriciko mu passing za menata namba konka to kwikirizwa kubinga umwana umwishomero. Mukuru w'ishomero Dennis Akatukunda yabanza kwatwa yatibwa aha police post eyabuhunga ahiyahera statement kandi nabwanyuma file ye nija ko yonjorayo etwara police nkuru eyarukonjiri okweyongera ku mucondoza Karebu twino musinguzi emyaka nshanju yo bukuru omuzire owabana be babinjura ishomero yagira ngo obwahati tari kumanya ahabwenca abana be batikirizibwe gukora bizamu ngo kandi obwe yashashire sente ziri kwingana emitwari 14 sekretari mwege yituru nija nakoletera emitwari 10 tuve mu kiko hano wanjiro ojo kezi niza kuzikarira atamuri bataregere yuko banze yibaye bakira abakata ekino rero n'ukishashu najya no tinkashashura ecyo mwana tegiye. Mukuru w'ishomero yahakanise byona ebiri kumugambwaho ari kugira ngo tine mwana nomwe owazibire butakora bizamu ngo konka ekine cyamuyamba abo kugira ngo yakwatwa. The people who have not paid come when bakore bizamu. That's when you understand that he's the mazumanduru na n'ikine cyagenderi because you wait the junction waiting gajiko. Dennis Akatukunda yaba mukuru w'ishomero owa kabiri o mashomero ga government ahabo kwatwa ahabo kugira ngo nakozesa kubi ofisiye wabanize kwatwa akabari Habati Musasizi mukuru w'ishomero ya Kebson Integrated Primary School owa kwasure ahamwe na chairman wa PTA Twesije Pade ahabo kwesa kubi ofisi inshuminche ehingwire. Amakuru agagasha kwa Ronald Kabanza ahabwa Sky TV omuri Rukungiri.